Kelon yap no kram sau intelijen minister yang keri Iran katau Ismail Khatib. Bat ya kane ke jing kelon yap no jong Ismail Khatib u intelijen minister yang keri Iran lapin bena menta ke janmit dau defense minister jong keri Israel kata Ukats. Pin pau prime minister yang keri Israel ba menta wa yo e kabuar ke bapura ba dan kamsiu ban ap. Ya kabor ke ban nawe sisin bakat nat sentiet kla yo jeng tip bat sisin bakla buka thong ban kruit yano kum taru na kaling yo prime minister keri Israel menta ula pen pau ba don ya kabor ke bapura ban penlim ya kino ki lidar jong keri Iran. Kat kum ki kabor jeng keri Israel la ong bahaka airstrike ne kemit sngi baar. Ke Israel kelak thong yau intelijen minister yang keri Iran kata yau Ismail Khatib. Haga bagi kubor yang Israel na duh neman step kilaong bat kila kamru baka airstrike kalong ke bajok. Henry yakane ke jingkelon nyapno jong intelijen minister yang keri Iran day satat menta ke janmit sngi balang. Haga bau defense minister yang keri Israel Ukats ulah penbena sendon. Bau intelijen minister jong Iran ulah kelon yapno hakadek airstrike jong sipai IDF ne kamit. Bat kane kala jaru tang hadin sisngi ke jing kelon yapno jong Ali Larijani. Ubadai Rajhan jong Ali Khamenei. Bat kat kumi kubor laong pakai Israel kelak thongmat penyap yau Ismail Khatib namar bau don ke jingadai ke bajanpa baru supreme leader bamenta jong keri Iran kata Mojtaba Khamenei. Kumta tanghe ki arsngi ke jingdu jong ke Iran kelong ke bakrau ya ki arngut ki leader. U Ali Larijani bat kum juru sah negamit yau intelijen minister u Ismail Khatib. Bat ki kubuar ki ongru bau Ismail Khatib haringka u Ali Larijani. Kidai ki bat don keti ban penyap ben ban penyap dusmon ya ki pajba no yakhi ha Iran ban Persya yu Ali Khamenei. Kum taru ke jing limno kinong nyalam jong ki Iran uwei hadin jong uwei pat. Bar kebat don jing ma menta sayu supreme leader batma jong ki Iran Mojtaba Khamenei haka bahadu menta na du ke arhu praterik ompat jong IAEA ba Ukraine haki rinsan sosial media. Bat haki television jong kari Iran. Kad ba ke Iran kelakam ba ke jing pen kelon yapno jeng kari Israel yagi lidah jeng ke Iran kam lak ban penduno ya ke bos sesyar ba menta jeng Mojtaba Khamenei. Henry ngin sepej nang ne syakmat ke ke banja namar ke jing kelon yapno jeng lidar ke Iran kelan nang jajan manda ke sngi uwei hadin uwei pat hak airstrike jeng sipai IDF. Kum taru ke ke bandang jan nang ne syakmat tongen api uwei pat ki kubor ke bandang wan kublai sibun.